Amen. Mal 5. Ready? تفيتوك الموبايل يوم ملتوك silent. Ready? 5 4 أخوة مالتين واوتشين وفاميليا ريفر اوف لاف مفروشة مدوار مالتا واودش نلقالكم على سيرفيس سبيشالي عليش دان هو الويكند تاع فادرز داي. نبدا باللي نسلم لدو كل اليوم مستريت دو كل اللي انتم مستريت فين انتم هناك في دين الصاله قوموا في سجداتكم قوموا في سجداتكم دو كل اللي انتم مستريت هللويا مستريت اعطوهم شبشيبه كبيره هللويا وهنطلبوا عليهم استندوا يديكم عليهم وهنطلبوا عليكم ليتراو ده البروجرام في فيسبوك يوتيوب وهنطلبوا عليكم بحال مسريت مسير قديس مسير السماء مسير سيدنا جيسوس كريستو نطلبوكم على البركه سبيشالي فوق داون المسيريت في دان اليوم تا يوم المسير مولاي قديس المسيريت li jorru ħafna pis tal-familja, responsabilità spirituali, morali, emozjonali, finanzjarja mulej u bosta fajt oħra nitolbok mulej biex inti. F'dan il-weekend ta' jum il-missier titfa' barka speċjali fuq daw il-missirijiet. Mulej qaddis tatjom il-barka li da kollu li jixtieq qalbhom. Iseħħu jsir fil-ħajja tagħhom. Bierek iż-żwiġijiet tagħhom, bierek lil-uliedhom. بيرك دا كله اللي يمدوا ايديهم فوقهم مولاي قديس ومولاي نطلبك باش تيجي غراتسيا سبيشالي فوقهم كل الليله هللويا باش مولاي دا كله اللي انت بنتيت لهم في ايديهم يجي مبيرك على الجلوريا تياك جسو نطلبك على الفيقان باش منا منضو بزون فيقان فيزيكو فيقان ايموشنالي في القلب فيقان في الروح تفيقهم مولاي وتمسهم بالمحبة تياك في اسم جيسوس كريستو آمين هللويا grazie مولاي الليلة مخافناش نستنايد ونفتن نستنايد لكم هو واحد من الأكثر مسجي فافوريتي تياي متى نتكلم فوق المسير نفتن المسج تياي الليلة يسمو المسير يحبك أكثر المسير يحبك أكثر. الشيء اللي من الأول مروا في الكتاب تاع ماتيو كابيتلو 7 ماتيو 7 عند بوست مسجي فوق المسير فوق اليوتيوب ونهججكم باش تسمعوهم وتشريعوهم. ماتيو 7 علاش نتشلبراو المسير؟ نمبر 1 اللوم هنتكلم فوق المسير تاع السماء ايوا المسير تاع المسيريت كلها اوفيامنت والموبايل تاعي مش هتفتح That's strange. مالا نسا ندلكم شيني بلامنت ها. نمبر 1 يكلي ندلكم دان الفرازي ما نحسبش راح تتشساو لي في الاسبرينسا تاعي وعملت كل شي ريشيركي لي واحد من البروبليمي assoluti li kontribwixxi għal ħafna weġġat tifrik inkwiet fil-familja, fl-uliet, fis-soċjetà li jaffettwa kollox pratikament huwa fejn għandu x'jaqsam il-missier. Mattew kapitlu 7 minn vers 7. Itolbu u jnatalkom. Fitxu u ssibu. ħabtu u jiftħulkom. Għax kull min jitlob jaqla u min ifittex isib u min ħabbat jiftħulu. Minnu dak li l-bniedem foskom li jekk ibnu jitolbu biċċa ħobs sejjer jagħtih ġebla. Jekk jew wieħed jitlob ħuta sejjer jagħtih serb
Mela jekk intom nies ħżiena bħalkom tafu tagħtu lil uliedkom ħwejjeġ tajba kemm aktar, kulħadd jgħid kemm aktar, missierkom li hu fis-smewwiet jagħti ħwejjeġ tajba lil min jitlobhomlu. Ħankisser daqsxejn ta' mentalità ħażina li fostna naf żgur inkluż jien trabbejna biha. Mart hija xi ħaġa tajba? Disgrazzja hija xi ħaġa tajba? Tifrik tal-familja hija xi ħaġa tajba? Xi saħħta jew xi magħmul fuq ħajtek hija xi ħaġa tajba? Ħanejdilkom għaliex. Għaliex meta kont għadni jiena żgħir, xorta bajt żgħir, kollox kien jaħel Alla. Il-mart għax Alla bat li marda. Disgrazzja għax Alla ħallini ngħaddi mid-disgrazzja. Xi ħadd imut Alla ħadu. Kollox jaħel Alla. Jekk ngħaddi minn problema għaliex Alla. U kenna din l-istampa tal-Alla l-missier li huwa kattiv, żor, disciplinarju bħal Hitler u konna naħsbu li Ġesu jipprova jikkonvinċih biex kun tajjeb. Sfortunatament, believe it or not, li din l-istampa li kenna tal-missier meta konna żgħar f'ħafna kulturi mi xejn ġdida. Għax jekk intom taħsbu naqra, l-ewwel battalja, l-ewwel tentazzjoni, l-ewwel darba li deffeż dembu x-xitan huwa proprja biex ikisser l-image iġbija tal-missier mal-ulid. L-ewwel gidba, l-ewwel dnub, l-ewwel gidba li introduċa id-demonju ma' Adam u Eva li huma l-ewwel ulid fil-Bibja tgħidlek, għax huma jissejħu son. Tgħidlek li prattikament daħħal f'moħħ Eva u daħħal f'moħħ Adam, id-demonju, biex jiġġiegħal lil Adam u Eva jara lil missier f'lenti ħażina. Lil missier qed jaħbili xi ħaġa. Lil missier qed iżomm xi ħaġa tajba l bogħod minni. Lil missier ma jridnix ikolli di xi ħaġa tajba. Lil missier forsi jgħira lija. Lil missier ma jixtieqlix daqshekk ġid wara kollox la diżomm li din il-ħaġa. U irnexxielu jġiegħal lil Adam u Eva jaħseb fuq dak li huwa introduċa lilhom f'moħħhom u jpoġġi f'dubju, mamma mija, dak li l-missier kien qallhom. Sallum il-ġurnata, waħda mill-battalji tiegħu tiegħek. Mamma lej inti vera tismani? Missier, inti vera miegħi? Imma missier, jekk inti smajtni mela għaliex m'inti tagħmel xejn. Kemm minnkom ġieli għaddilkom dak ħsibijiet? Għadu ma nbidilx id-demonju. Sallum iridek iġielek tiddubita li Alla l-missier huwa tajjeb. Alla l-missier huwa tajjeb. Ġesu, ħafna minnkom tafu, ma naf li forsi hawn minnu ġdid u hawn min jagħmlu bżonn jiġi nfakkar. Infakkarkom li Ġesu Ġwanni 5, Ġwanni 8 jgħidilna jiena ġejt ngħidilkom dak li smajt il-missieri jgħid. Jiena ġejt norikom dak li smajt il-missieri jagħmel. Jekk rajtu lili, rajtu il-missier. Naf għalija Trinità għalkemm nemmina u nifhimha b'xi mod, imma għadha għalija sallum il-ġurnata wara 30 sena Kristjaneżmu xorta għad hemm element ta' misteru. Imma ma ninsewx li dak li naraw il-Ġesu huwa purament riflessjoni tal-missier.
Jien ma ġejċ minn rajja imma missieri li batni. Ma nagħmel xejn minn rajja imma nagħmel dak li nara biss il-missier jagħmel. L-idea li jiena niġi nsalvakom mhijiex l-idea tiegħi, hija l-idea tal-missier. Għax il-missier tant ħabb id-dinja li bat l-ibnu. Il-Bibja ma tgħidlekx Ġesu qabad u talaq. Dik tkun messaġġ u preaching tajba l xi wħud. Il-liben dejjem jiġi mibgħut minant il-missier. Hemm bżonn tiġi pritkata. Imma interessanti li mill-bidunet mamma mia l-attakk kien ir-relazzjoni u r-revelazzjoni tal-missier mal-liben. Jekk aħna bħalma tgħid l-Iskrittura bl-aktar mod ċar, mhux id-dinja kollha, għalkemm ħankun naqxej wiesa llum. Il-kreazzjoni kollha b'mod wiesa nissejħu b'mod wiesa u li Alla. Minn Adam imma. Ma l-Bibja tgħidlek li tkun imwieled minn Alla, imwieled mill-ġdid biex issalva. Okay? Jiġifieri l-ulied kollha x'inti għandek għal dawk li għamiltu ecclesiology, għandek ulied anġli jissejħu li Alla wkoll. Għandek dawk li l-anġli li waqgħu kienu wkoll li Alla. Għandek il-lut jissejħu li Alla u skont Atti tal-Apostli kapitlu 19 kull min ħareġ minn Adam u Eva u Abraham kollha jissejħu li Alla. Fis-sens ħarġu minn Alla, kreaturi Alla. Imma tkun ikkreat mill-ġdid, kreazzjoni ġdida biex tidħol fis-saltna ta' Smewin. U hemmhekk issir ulied Alla fi ġbija ta' Alla fi Kristu Ġesu kreata mill-ġdid b'natura divina ta' Alla fik. Tifhmu d-differenza? Hemm teoloġija sabiħa fuq dik, imma in-nota li mal-ewwel mill-bidu net tal-istorja hija x-xitan idaħħal dembu jibda jfess biex il-missier ipoġġih fl-lenti ħażina u jekk inti tkisser ir-relazzjoni bejn iben u missier għamil diżastru ta' ġenerazzjoni. Għaliex il-ġenerazzjoni hija fluliet imma tiġi minn il-missierijiet. Qed tifhmu aħwa? Infatti, fil-ktib ta' Galatin kapitlu 4 vers 6 tajt minħabba li jintom il-kol uliet bl-Ingliż nippreferija sons, Alla batilkom l-Ispirtu Santu, l-Ispirtu ta' Ibnu ġewwa qalbkom. Il-permezz tiegħu intom tajtu Abba Missier. I love this revelation. Meta jiena u inti twilidna minn ġdid għal dawk kollha li intom ġodda fjamanti titwiled minn ġdid billi inti taraf li inti midneb, għandek bżonn Salvatur, Ġesu ġi mis-sema bħala iben, mhux bħala għaddej, bħala iben ġi. Għalhekk Alla dejjem juża l-ulied. Il-Knisja ta' Kristu hija mibnija minn ulied, mhux skjavi minn ulied. Għalhekk għandek l-apostli l-missierijiet u jqajmu l-ulied. U jekk l-affarijiet joperaw sew, l-ulied jitilgħu biex ikunu missierijiet tajba li ġew mibagħtu insomma. Tafu ġud minnkom tafu ġud minnkom ma tafux, hemm ħafna xi studja fuqha. Immisimgħu din power revelazzjoni powerful. Hija li meta inti titwieled minn ġdid, l-ewwel xewqa li jpoġġilek fik l-Ispirtu Sant huwa li ssir taf il-missier. It's amazing. Taf li ħafna affarijiet fl-ispirtu huma parallel mal-natural. Kontu tafu għadi? Meta baby jitwieled, believe it or not, din vera, għal-kem tinstema naqafani, ma vera. It-tfal minn mindu jkunu babies, wara ftit jibdew jagħmlu ħafna ħsejjes bħalhom. Taf x'inhi waħda mill-ewwel ħoss li jagħmlu l-tfal? Issa jekk hija kombinazzjoni ma nafx ma hija I love it. Abba. Dik kombinazzjoni, that's a coincidence or a God incidence? Għaliex ħadd minnhom ma jgħidilhom hawn sis, fejna sister? Sister. Le, ja. Yo brother.
Għaliex abba mal-ewwel. Meta kelli tfal tiegħi għadhom babies, mhux tal-li qalu lu abba tal-li qalu li jaħwe. Abba jaħwe. Mal-ewwel kienu Kristjani, halleluja. Thank you, Jesus. Imma mhux vera jew. L-ewwel għajta ta' tifel ta' tarbija, jaħwe. Jew nkella babba. Dak jgħid il-labba l-missier diġà. Tifhmu, mhux sab xejn Ġesu, issa din hija forsi qed nimmaġina naqra tinkun daqsxejn kreattiv. Imma mhux sab xejn Ġesu jgħidlek li tfal ħallihom jiġu għandi għax tagħhom jasal ta' tasmewi. Wow. Amen. Issa, nirringrazzja lil Alla għall-ommijiet. Isimgħuni aħwa. Però fis-sema kulħadd il-missier ħajjajja. Naf l-eżis kattolċi jgħidu aħna għandna u Ġesu ħallilna Ismani, minix ħanuqgħod naqsam xar kif jgħidu bil-Ingliż I'm not gonna split hairs. Jekk inti tissejjaħ il-Marija omna għamel li trid. Sewwa, imma m'hemm l-ebda indikazzjoni li Ġesu fil-Bibja ħallilna bħala omna. Anzi pjuttost għalinna jien ħannibatilkom l-Ispirtu Santu biex tibqgħu issejħu lill-missier. Mux għamil kalkom il-lommi biex intkom tkun kalkom Issa, ma jfissirx ma nħobbux il-lomna sidna Ġesu, xaħġa totalment differenti. Imma ħanidkom xaħġa. Fis-sema li Kristu talab biex jisiru l-istess fuq l-art. Kulħadd il-missier ħajja, ħadd ma ħajjat il-lebdom. Dak mhux biex inkun disrispettanti sewa l-lom sidna Ġesu u laqqas għall-ommijiet naturali. Però ngħidlek aħwa, kollox jibda mill-missier. U kollox jiżmaga jekk ir-rwol tal-missier jkun żmagat. If the role of the father fails, everything will fail. ħafna minn nies ma jaħsbuhom ġew l-affarijiet, dan huwa wieħed mill-iktar messaġġi li nħobb nitkellem fuqu u kull darba l-mulejtini iktar revelazzjoni fuqha. Infatti għamilt riċerka fuq il-problemi soċjoloġiċi li aħna niffaċċjaw madwarna fis-soċjetà. Taf li l-maġġoranza tagħhom għandhom x'jaqsmu ma' problemi il-wol tal-missier x'imkien kien ħażin. Imma llum bħala Kristjani għanna missier li huwa perfett. Għax anke jekk inti missier tajjeb fuq din l-art, Ġesu x'qallhom anke intom missierijiet tafu tagħtu għotijiet tajba lil uliedkom. Imma hemm missier li jħobbok iktar. Hemm missier jtik aħjar. Qed tifhmu u hawn ħafna ulied aw ħafna weġġat fis-soċjetà għaliex ir-rwol tal-missier ma kienx funzjonabbli kif suppost. Mhux dejjem għandu t-tort il-missier lanqas. Għaliex dak il-missier xi darba kien wilt, allura jista' jkun ukoll ma kellux missier ir-rwol tajjeb. L-Alla tal-Kristjani li huwa ġej mill-fera u fidi ġudajka, imma l-unika Alla li fid-dinja jiġi adorat minn miljuni ta' nies huwa l-Alla tal-Kristjani u biss jissejjaħ missier. Il-Musulmani ma jafuhx bħala missier Alla. Il-Buddisti lanqas. L-ebda reliġjoni jekk tissejħilha reliġjoni u nkella l-ebda fidi oħra ma taraf l-Alla bħala missier. Isimgħuni issa, jekk inti ta' Kristu xi darba kont orfni. Meta ssib il-Kristu tinqaleb u ssir iben. U meta inti ssir iben, l-ewwel ħaġa ma tirċievi hija identità, pożizzjoni u eredità. Mingħajr dawk it-tnejn ma tistax twettaq il-kompletezza u l-fulfillment tas-sejħa ta' ħajtek.
identità, iben, pożizzjoni, id-drittijiet tiegħek, u eredità, il-barkiet li hemm. Dak il-wirt li Alla ħallilek bħala iben. L-uliet biss għandhom wirt, minnu mhux wirt. M'għandhomx wirt. Mhuwiex l-iskjavi li Alla ta' lil-wirt, imma lill-uliet. Qed tifhmuha meta ġenituri jgħaddu għal ħajja ta' wara, iħallu l-wirt għall-uliedu. Tifhmu eżaħwa? Anka hawnhekk ħanejt xi ħaġa li qatt ma ngħid, qatt ment qabel ma ħanejdha llum. Anka l-ommijiet għandhom bżonn missierijiet. Issa, għaliex qed ngħidha dil-frażi? Number one, l-ommijiet naturali għandhom bżonn il-missier tas-sema. Għaliex il-kelma missier fiha ħafna revelazzjoni. Il-missier huwa dak li jagħti il-ħajja. Ġieli qedtilkom di, ma xogħod minnkom ġodda u forsi nsajtuha wkoll minnkom. Il-missier hija dak li minnu toħroġ il-ħajja. Mhux anke l-ommijiet għandhom bżonn il-ħajja. L-ommijiet għandhom bżonn il-missier biex jipproduċu l-ħajja. Qed tifhmuha? Mill-lat spiritwali, kull mara għandha bżonn il-missier tas-sema biex twettaq il-pjan tiegħek fuq ħajtek. Ministerjali. Jekk u x'inhu fl-ebda kwalinkwa erja ta' ħajtek għandek bżonn il-missier. Meta jiena bħala pastor, 30 sena Kristjaneżmu, 28 sena ministeru u kważi 20 sena pastor, mamma mia. Waħda mill-iktar problemi prinċipali li ntqajt magħhom f'ħajti hija relatata ma' mankanza tar-rwol tal-missier. U ħafna mill-weġġat li bosta Kristjani jirsqu lejl mulej bihom għandha relatata mal-missier. Jiġifieri jista' jkun kellek missier, imma ma funzjonax tajjeb il-missier għal xi raġunijiet jew oħra. Jista' jkun il-missier, ovvjament l-entità teżisti x'imkien iż-żerrija ġiet u dejjem ġiet minn raġel ovvjament. Imma jista' jkun kien mhux preżenti jew ma kienx attiv fil-ħajja tiegħek. U ħanorikom xtejt il-riċerka kif taffettwa lin-nisa, il-girls, il-bniet, u kif taffettwa lil-boys, is-subien differenti meta missier m'għandekx missier f'ħajtek jew missier mhux jiffunzjona tajjeb f'ħajtek. Però nirringrazzja l-Alla fil-Bibja tgħidilna naf li hawn xi wħud forsi ma jagħmluhiex jew kellha ma jafux għax inti ma tistax taqra l-Bibja taqra di. Sewwa, imma għalhekk il-mulej jgħidlek li fil-ġisem ta' Kristu tagħna missierijiet. Għal din il-Knisja jien missier spiritwali. Issa inti tista' tirreġettani, that's fine. Imma bħal wlied ħanidikom mill-lat naturali. Ġosea u Mikajas jekk iridu jistgħu jirreġettawni. Ma jfissirx li jiena nieqaf missier għax ħarġu minni bil-forsi huwa wliedi. Issa jistgħu jinnaf jintaqgħu ma' xi ħadd jgħidulhom dak mhux missierek veru mhux missier, dak ġest xi ħadd rabbik. Jistgħu jgħidu hekk, imma ma jwaqqafx li jibqa' wliedi. Bħalma hawn min ħareġ minn żerrija naturali ukoll dawk li huma wliedi fl-ispiritwal ħarġu minn żerrija spiritwali bħalma qal Pawlu. Fl-ewwel Korinti kapitlu 4 ma ħanħallih naqxi apparti dak il-messaġġ. Imma importanti li inti taraf li inti wilt, li inti essan iben jew bint fis-saltna għaliex minn hemmhekk inti tibda tikber. Għaliex ħafna Kristjani jħarsu lejhom infushom bħala skjavi u jaġixxu ta' skjavi, jaħsbu ta' skjavi, ma meta inti tinduna li jiena wilt, jiena nappartieni familja. Jiena m'iniex just vagabond, jiena nappartieni familja, għandi missier tas-sema, għandi familja spiritwali, mhix perfetta, bħal m'intix inti m'intix perfett. Sewwa, għandi missier spiritwali mhux perfett lanqas, l-unika perfett huwa Kristu. Dak kulħadd jafa. Sewwa, imma meta inti tkun tafhom daw tibda tattivhom f'ħajtek, inti tibda tistabbilixilek innifsek. U ssib l-iskop ta' ħajtek. Għaliex il-missier huwa din hija xi ħaġa interessanti, huwa l-missier li jagħtik l-identità. Jiena naf li hawn min ma jaqbilx miegħi, taflak.
Xorta ħanibqa' nemmen il-verità. Ma nistax nifhem jiena kif ċertu Kristjani jduru minn knisja l-knisja għax jaġixxu bħala orfni. Ma nistax. Immaġina Ġożaja xi kollu xi ħaġa xi jgħid miegħi imorru x'imkien ieħor, mbagħad ikollu xi ħadd u mbagħad imorru x'imkien ieħor. Ma nistax. Int ħadd kisser l-eruq tiegħek. Ħadd kisser l-eruq tiegħek. U hekk ukoll ħafna jaġixxu mingħajr il-missier. Meta jiena u inti naġixxu mingħajr il-missier aħwa mhux qed naġixxu ħelti, anzi qed nagħmlu ħafna dannu għalina nfusna. Amen, ma taqbdux ħaġa se saħwa. Amen, halleluja. Mhux tab xejn l-għadu l-ewwel attakk anke meta Ġesu ġie ttantat fid-deżert. Tafuha, meta Ġesu ttantat mix-xitan x'kienet l-ewwel tentazzjoni? Min int? Jekk inti tassew li bentalla. X'inhi di? Fuq xiex kienet l-ewwel tentazzjoni? Jekk inti tiddubita li inti jiben, mela issa tlift il-fokus minnu missierek. Tu ħajproteġik missierek, ħajprovdilek missierek. Nemmen li l-mulej ħajprovdili lili. Jiena nafda li l-mulej smani, għaliex bħal ma għamel l-Adam u Eva, bħal ma għamel lil Ġesu fid-deżert, imma Ġesu waqaflu ningrazzja Allah għax hemm miktub. U jina u inti bħala ulit fi Kristu, ulit Alla fi Kristu Ġesu, aħna wkoll nistgħu nifqulu. Isimgħuni aħwa, meta l-Ispirtu Santu jiġi jammar fik, number one, inti titwilet, il-Bibja tgħidlek titwilet mingħand Alla l-Missier. Anka l-Ispirtu Santu, Ġesu jgħidilna f'Luqa kapitlu 24, jgħidilna ħanibatilkom l-Ispirtu ta' min? Tommi? Ta' Missieri. Għalhekk l-ewwel darba li inti tirċievi l-Ispirtu Santu, l-ewwel qajta li tgħid fl-Ispirtu tiegħek hija Abba, Papa. Jiġifieri nota. Bad ġejna Ġesu ġie mibgħut mill-missier. Aħna twilidna mill-missier. Il-ħajja Kristjana hija permessa l-Ispirtu Santu li huwa l-Ispirtu tal-missier huwa jiena nikber f'rikonoxxenza ta' minnu missieri. Iktar ma nkun naf minnu missieri, iktar ħanħossni komdu, ħanħossni b'saħħti, ħanħossni sikur, mhux ħanqod niddubita, mhux ħanibża, għaliex missieri hu ħsiebi, missieri jipproteġini, missieri mhux ħajħallini waħdi, missierek tas-sema. Issa meta int għandek missierek ukoll spiritwali tal-art, dawn l-affarijiet ħajjejnuk tikber fi Kristu. Imma hu ħafna Kristjani li m'għandhomx missier spiritwali ma dak messaġġ ieħor imma tajjeb li nsemmuha. X'imkien hemm x'imkien hemm. Anyway, mela jiena u inti u nikbru, għaddejjem nersqu lej il-missier. It-tielet ħaġa, aħwa, taf xi tgħidlek Ġesu meta ġie mis-sema, ġiena għand il-missier mibgħut. Għarfilna lil min? Come on, aħwa. Lil min ġie għarfilna? U għand fej, u għand min mar? Mela jiena u inti nitwildu minn għand il-missier. Insiru nafu iktar il-missier. U meta jgħalqilna l-ċens, ħamorru għand il-missier. Wow! Gloria għal-mulej. Gloria għal-Ġesu. Amen, halleluja. Għalhekk il-Kristjaneżmu huwa tant uniku. Għaliex aħna nitkellmu fuq bħala uliet. Ħafna reliġjonijiet jitkellmu aħna skjavi, jiena għaddej, jiena l-iskjav. Le, aħna maħni skjavi. Aħna uliet, għandna wirt, għandna eredità. Li ħallas għalija l-għaziz sidna Ġesu Kristu li ġi rivelalna l-missier. Id-DNA spirituali tiegħi u tiegħek hija li jiena iben. Għalhekk il-Bibja tgħidlek intom tajtu Abba missier. Ġesu! Meta naraw il-Ġesu jaġixxi, Lut kapitlu 1 vers 3. Le Ġesu huwa ir-rappreżentanza eżatta tal-missier. Xejdina, Ġesu meta narawh ifejjaq, kienet l-imħabba tal-missier li tfejjaq. Meta naraw il-Ġesu jopera, kienet jopera mill-imħabba tal-missier. Meta batinna l-Ispirtu Santu, Romani kapitlu 5 vers 5, li ma mħabba tagħna? Ovvjus, sa tafu għal-messa, tafu għal-risposta. Għax l-Ispirtu Santu
ġie mxerred ġewwa qalbna biex nissejħu wlied sewwa u dik il-mħabba li rċevejna hija l-imħabba tal-missier. Ħanejdilkom, għalija, nisimgħuni aħwa dan huwa kliem sabiħ għalija, imma mhux kollu nifhmu dan. Mhux kollu nifhmu. Għax liema missier isalva lil xi ħadd u jibgħat il-libru biex isir ikkapulja tal dak ix-xi ħadd. U iktar jekk dak ix-xi ħadd ħajispiċċa isalbu joffendih u jirreġettah. Liema missier lest jagħmel hekk. Għaw xi missier hawnhekk lest tibgħat il-libna kien biex imut għal xi ħadd u mbagħad għal dak li jkun mietlek jispiċċa joħodha kontra dik joffendi. Dak tal-missier tas-sema li għamel da. Għalek daw l-affarijiet ma nifhmuhomx. Għalek l-iskrittura tgħidlek l-anġli joħokku rashom ta' meta jisimgħu dawn l-affarijiet. Jiena naħseb bħalissa l-anġli hawn hawnhekk sejrin inti tifhem xi ħaġa. X'inhu jgħid dal-predikatur? Amen. Grazzi Ġesu. Ġesu kien immotivat bil-mħabba tal-missier, opera bil-mħabba tal-missier, urina manifesta l-mħabba tal-missier, poġġa ġewwa qalbna l-mħabba tal-missier. Ġwanni kapitlu 15 vers 10, jekk intom żommu l-kmandamenti, intom tamru fl-imħabba tiegħi. Bħalma jiena żammejt l-kmandamenti ta' missieri u għext fl-imħabba tiegħu. Ġewwa fik u ġewwa fija. Alla poġġa l-imħabba. Uj, sanna ftit, għax forsi ġuħud minnkom taħsbu kemm jiena nħobb lilu. Mhux ta' kemm jiena nħobb lilu, ta' poġġa l-imħabba fik. Ta' kemm jħobb lilek. Meta skritta tgħidlek u firex fik, sawwa fik l-imħabba tiegħu, jiġifieri biex inti tgħix b'revelazzjoni ta' kemm il-missier iħobbok lilek. Mhux ta' kemm jiena nħobb lilu da. Ta' kemm hu ħobb lili. Biex meta naqa' u nagħmel xi balbuljata niftakar l-imħabba tiegħu ma nbidlitx lejja. Meta jiena niddubita jiena assigurat li l-imħabba tal-missier tas-sema ma nbidlitx lejja ma naqsitx. Wow. Glorja lilek Ġesu. Fil-ktib ta' Rumani li qrajna, jekk intom taqraw pereżempju Rumani 6, Rumani 7, Rumani 8, 3 kapitli sbieħ immens. Fuq l-imħabba tal-missier fina fi Kristu Ġesu. Però ħanidilkom din il-frażi. Ħafna minna, naħseb kollha kemm minna, kollha għaddejna minn xi uġieħ fil-ħajja tagħna. Sew minħabba background, il-familji, xogħol, mart, disgrazzi. Hija l-imħabba tal-missier li hija l-imħabba tal-kompassjoni, tat-tjubija, tal-ħlewwa tal-missier li tfejqlek qalbek. Rajt bosta nies fil-ħajja tiegħi li ġew bit-trawmi, anke xi wħud sfortunatament abbużati, anke xi wħud abbużati sesswalment. Xi wħud sfortunatament anke abbużati minn missierhom. Naf li mhix xi ħaġa sabiħa u forsi xekk dil-frażi ħanejta u min jgħid dam tektek jew miġnun. Il-missier li abbuża huwa xi darba kien iben li ġie abbużat. Ħanejd it-testimonjanza. Meta ftit snin ilu kellna wieħed hawnhekk li ġie għax kien abbużat minn qassis fortunatament. Naf li mhux kollha jagħmlu hekk għal ħares, imma dan ġie abbużat minn qassis. U ġie mkisser. U meta sab l-imħabba tal-missier għamel ġranet jikbi. Għamel xejda fuq televiżjoni, testimonjanza. U niftakar l-mħabba tal-missier issa li fejqitu mar il-ħabs joffri l-mħabba tal-missier lil dak li abbużah. Mingħajr l-mħabba tal-missier ma setax jagħmel dik.
illum u l-familja tiegħu it-tnejn u martu jaqdu lil mulej. Għadhom salhom il-ġurnata ningrazzja Alla għalihom. Imma meta inti tintaqa' mal-imħabba tal-Missier, ħajtek tinbidel. ħajtek tinbidel. Grazzi Ġesu. Problemi kbar fis-soċjetà huma relatati ma' nuqqas tar-rwol tal-Missier li funzjona tajjeb. Eżis missirijiet, illum qed niċċelebraw il-ġurnata għalikom u għalija xi missier ukoll ningrazzja Alla. Tibżawx tiddixxiplinaw il-uliedkom. Fil-ktib tal-Lut kapitlu 12, il-Bibja tgħid il-missier jiddixxiplina lill-uliedu li huwa jħobb u li jitratta bħala ulied. Xi senta ilu kont fil-karozza ma' tfal u saqsejthom mistoqsija. Tilhom kif tħossukom meta jiena nkun niddixxiplinakom? Kont ħadd pjaċir u sorpriż bir-risposta. Qalu li, Papa, naf li inti tiddixxiplinana għax tħobbna. Ismawni. Aħna l-kol kemm aħna ulied ta' xi ħadd. Sew fin-natural u anke fl-ispirtu. Aħna l-kol ħafna minna, mhux kulħadd ħafna minna, missirijiet. Tibżawx mid-dixxiplina. Dixxiplina hija forma ta' mħabba. U sewa għal-boys u sewa għal-girls, id-dixxiplina li ġejja mill-missier. Fil-Bibja xejn mhum kombinazzjoni. Taf li l-Bibja tgħidlek li l-missieriet għandhom jiddixxiplinaw mhux il-ommijiet. Kontu tafu għadin intaw. Taf li fil-Krib ta' Efesin kapitlu 6 tgħidlek missieriet iddixxiplinaw il-uliedkom. Ma tgħidx ommijiet. Ħan għamel frażi u kull min għandu widneħ biex jisma'. Ommijiet. Allura aħna ma niddixxiplinawhomx pastor, aħna ommijiet. Jekk żewġek qed jiffunzjona bħala father missier ħelti, perfett tippretendi l-ħadd, ħelti. Issapportja lil żewġek quddiem uliedek meta jiddixxiplinahom. Għax il-Bibja tgħid huma l-missirijiet li jiddixxiplinaw il-ulied, mhux l-ommijiet. L-ommijiet għandhom ir-rwoli ieħor differenti u importanti. Imma xi ħaġa interessanti. Jekk hija l-omm li tiddixxiplina lill-ulied, tidnejlek xa tikkrea ribellioni. Let the Holy Spirit speak. Jekk l-omm tiddixxiplina għax sfortunatament għandna a dysfunctional father, miskina. Miskina. Jew absent father, jew au revoir safer father. Imma Alla għandu, Alla ma jagħmel xejn b'kombinazzjoni aħwa. Temnu li Alla ma jagħmel xejn b'kombinazzjoni? Missieriet iddixxiplinaw il-uliedkom. Mhux tkunu ħarxa tal-Bibja tgħidlek u taqtawlhom qalbhom hekk tgħidlek f'Efesin kapitlu 6 minn vers 5. Taqtawlhomx qalbhom biex verjek ħadd iddixxiplinhom m'hemmx li tkun kapaċi wkoll tgħidilhom affarijiet sbieħ. Ta' inkoraġġiment, ta' naqhom u tbushom ukoll. Sewwa. Imma mami, illum mhux il-jum tan-nisa tal-ommijiet, imma ħa ngħidilkom di. Just for no extra charge, ġisimama. Women, naf li għaw ħafna ommijiet li il-raġel jew ma min għandhom it-tfal sparixxa u mhux qed jagħmel ir-rwol tiegħu sfortunatament. Imma għal dawk li intom għandhom il-mistieru l-om fil-familja, nisa, ir-raġel jiddixxiplina l-uliedek u inti mami jaqbel mar-raġel. Mor għamel għarax għalek missierek, morem. Għax Alla ma kreax l-om biex tkun disciplinarja. L-om tittati xi ħaġa oħra li ma jagħtix il-missier. Issa missierijiet, intom make sure li tagħmlu r-rwol tagħkom tajjeb ħalli li t-tifel tiegħek trabbih raġel u li t-tifla tiegħek trabbih mara. Amen? Alleluja. Il-problema hija waħda mill-problemi meta int għandek il-missier tiddixxiplina u l-mara toqgħod taqbes ħalli miskin. Ħanejdukom kelma mhix dawwa, imma tuħdu skandlu milli ħanejda. Fottejtu lill-ibnek hekk għamiltlu hekk. Jew il-bintek.
id-disciplina hija mħabba pura. Bħalma jitalla. Lil dawk li mhumiex wlied ma jiddixxiplinhomx. Lil dawk li huma wlied jiddixxiplina. Għax joħobbhom u jixtiequ li jaqsmu miegħu il-glorja tiegħu. Amen aħwa. Halleluja. Thank you Jesus. Il-missier jħobbok iktar. Il-min jħobb il-missier jikkoraġih bħala ibnu. Hekk tgħid Proverbi 3 vers 12. Ismgħu dawn il-punti. Lejla ħanitlob għal xogħol minnkom għal dawk li intom ġejtu abbandonati. Issa saħwa, tiċċastawx naħa ngħidilkom. Ngħidilkom nofs il-problemi tan-nies li jiġu bihom il-Knisja u naħseb anke iktar minn nofs, ġifieri qed ngħidilkom iktar minn 50%. Tal-problemi pastorali li jiena niltaqa' magħhom huma kollha relatati ma' tal-funzjoni rwol tal-missier x'imkien ma ħadimx tajjeb. Jew absent father, jew abusive father, jew nkella missier li jilbes id-dublet, sewwa, jew inkella missier li hemm imma qatt ma jipparteċipa, qatt ma jidħol fil-ħajja ta' dawk l-ulied. U xiġri? Problemi fir-relazzjonijiet. Mhux ovvja. Għaliex il-bastun tal-familja huwa l-missier. L-ispina, il-kolonna li żomm il-binja waqfa huwa l-missier. U għaw Malta u ħafna pajjiżi oħra fejn meta jkun hemm is-separazzjoni sfortunatament bejn l-ommijiet u l-missirijiet, il-missirijiet tgħid kemm ittihom il-liġi u ssawwathom u minn għalihom li qed jagħmlu lil ulied jew ilhom xi pjaċir. Il-missier għandu bżonn ikun fil-ħajja ta' dawk l-ulied. ħajtilgħu raġel u mara. U healthy. Tiġà jkunu għaddew minn ruxmata waġieħ ħaħseb wara meta tneħħilhom il-missier minn nofs. Isimgħu, dawn huma xi punti li b'mod ġenerali fil-kultura tagħna ġew affettwati ħażin minħabba nuqqas ta' missieriet tajbin jew paternità u nuqqas ta' preżenza tal-missier. Isma'wa, xiġrilhom it-tfal meta ma jkunx hemm ir-rwol tal-missier tajjeb u qed jiffunzjona tajjeb. Żieda fid-delinkwenza ġuvenili. Tfal mingħajr missierijiet involuti huma statistikament aktar probabbli li jinvolvu ruħhom f'imġiba kriminali. Intom il-missieri li intom x'involvu ruħkom ma' daw it-tfal. Din hija l-potenzjal li qed tikkreaw għall-futur ta' wliedkom. U delinkwenza matul iż-żożija tagħhom. Punt 2. Rati għolja ta' faqar. Familja ta' ġenitur wieħed ħafna drabi mmexxija minn ommijiet biss mingħajr appoġġ ta' missier għandhom it-tendenza li jkollhom dħul aktar baxx u dan iżjed fir-riskju ta' faqar. Punt 3 dawn huma statistiċi, da mhux qed ninventom jien. Sfidi edukattivi. Tfal li jikbru mingħajr missierijiet huma aktar probabbli li jitħabtu u jkollhom problemi akademikament. Ikollhom gradi aktar baxxi u jitilqu mill-iskola. Punt 4. Kwistjonijiet emozjonali ta' mġiba. L-assenza ta' figura paterna tista' twassal għal żieda fid-dwejja emozjonali, ansjetà, depressjoni, problemi ta' imġiba fit-tfal. Ħantikom statistika tal-biża oħra. Il-maġġoranza tan-nies li jagħmlu suwiċidju huma tfal bi problemi ta' missier. Għaliex il-maġġoranza li jagħmlu suwiċidju jekk mhux assoluta huma boys. Għaliex aħna ngħixu f'soċjetà tant hija bażwija u dik mhix dawwa toqgħodx tagħmel ħafna fass. Sewwa li l-raġel il-boj ikkreah ma tistax tikpi. Ara ma tmux tgħid għax inkella tiddarsis jekk tikpi. Jew għax inti tgħid tiftaħ qalbek allura jibdew isawtuk iktar. Allura inti tkun taf. Għalhekk imbagħad għandek ħafna rġiel li minn barra jibdu taf imma minn ġewwa mqattajn. Ara l-mammin billi tikpi u tajja dik ma importax dik nastennewha mill-mammi li tajja tu tikpi, imma l-papa ma jistax. Għalhekk jispiċċaw ruxma ta' boys jagħmlu suwiċidju għall-bidien. U tajja żgħira ta' mhux ċajta da. Church, let's heal boys, let's heal fathers. Nisa,
li intom miż-żewġin ovvjament ma' ġuvni, ma' raġel. Ħallu lil żewġek ikun kapaċi jkun boy, because many men have never had the chance to be a boy. ħafna ġil qatt ma kellhom iċ-ċans li jkun boy, xiġifieri ma jkunx boy pase. Għaliex minn soċjetà dejjem ippretenditu li jkun taf. Qatt ma kien ma setax ikun boy da miskin. Bis-seta ngħidilkom ta' dawn affarijiet veri, da mhux ngħidilkom biċ-ċaj. Għax għandu hobby, għax hobby, jiena għax hobby l-sports. If you heal the boy on the inside, the man on the outside will appear. Kwestjonijiet emozjonali u tamġiba l-assenza tal-figura ta' missier twassal għal żida ta' dwejja emozjonali, depressjoni, ansjetà, problemi ta' mġiba u iktar ikunu suscettibbli għas-suwiċidju. Punt 5. Riski ola ta' abbuż ta' sustanza, ta' drogi. Studji juru li tfal mingħajr missier huma aktar suscettibbli għall-abbuż ta' droga u alkoħol matul l-adolescenza u età adulta. U anka jisiru iktar promiscuous, jiġifieri tfal mingħajr ma jkollhom rwol tajjeb ta' missier iktar ħajkollhom opportunità biex jiġru bħal fnik. Sess marrux ma ta' nisa jew irġiel, jew it-tnejn huma. U x'qed ifittxu daw? Taf x'qed ifittxu? Ħanara battu ex l-imħabba tal-missier. Ħanejdilkom ħaġa ħwa bla missier ħanejd, u naf li mhux kulħadd jifhimni ma min jifhem ma jifhimx. I love to be a father. Dak ma jfissirx kulħadd jifhimni. Naf li mhux kulħadd jifhimni u laqqas huwa rikjest minnkom li tifhmuni. But I love to be a father. Però ħanejdlek kelli bosta ma jifhmunix. Għaliex? Għax ix-xitan irid jattakka dak l-imiġ ta' missier. Attakka l-imiġ ta' missier u tispiċċa tiħhandikap jarox ma ta' tfal. U fil-Knisja l-istess, għandek Knisja roxma ta' membri imma ftit knejjes bullit u tfal. Sibin u tfajli. Għaliex? Għax imkien fil-Knisja, sew lokali u b'mod ġenerali, ir-rwol ta' missier ġie handikappat, jew ħajġekjat, jew nkella dak li qed imexxi laqas stess ma jaf li huwa suppost ikun missier. Għax forsi ma kellux missier. Għalhekk il-missier meta l-affarijiet jiffunzjonaw tajjeb, il-missier jifraħ li wliedu jkollhom suċċess. Mhux ikollu jgħira l wliedu għax qed jagħmlu suċċess. Inti tieħu pjaċir li ibnek u bintek qed jagħmlu suċċess. Ma tħossokx inti bidaq, għandhom l-affarijiet isiru sewwa, imma tieħu pjaċir meta tarahom ibnek qed ikollu suċċess u bintek ikollok suċċess. Xi darba forsi fil-jiem li ġejjin nagħmlilkom nitkellmu aktar fuq dawn l-affarijiet. Għaliex hemm ħafna bżonn fejqan. Ħanejdikom aħwa, tant hemm bżonn fejqan f'dal-erja li hija il-messaġġ prinċipali li Ġwanni l-Battista predka. Kont taf? X'ġie predka Ġwanni l-Battista? Biex jirrestawra lura il-missiriet mal-uliet. Issa nisa taħdux għalikom. Interessanti ma jgħidx mal-ommijiet, mal-missirijiet. Mux għed ngħidilkom li l-ommijiet mhux importanti da, far from it, importantissimi. Pero ħan ngħidilkom xi ħaġa, and this is the absolute truth. L-ebda anka l-aqwa ma tirreplacja r-rwol ta' missier. U x'irid jattakka l-xitan? Attakka r-rwol tal-missier fil-Knisja. Ħalli ġib ruxma ta' nies orfni. Going to church with the mentality of slaves. Punt 6. Daw ma kollha riċerki aħwa, mhux qed niventom jien, isimgħuha. X'jiġri meta ma jkun hemm xi rwol tal-missier fil-familja? Żieda ta' tqala fl-adolescenza, ġifieri iktar possibbli li tfajliet ħajoħorġulek pregnant. Barra miżwieġ mal-boyfriend. Għaliex? Problema ta' missier. Darba oħra. Jew nkella it-tifel tiegħek tiġara għadlek ma' waħda u ħabbela kif jgħidu bil-Malti, għax dik hija l-kelma pura.
U sa' papa ta' 14 years, 15 years. And ruined your youth. Sawa? L-assenza tal-missier tikkorrelata ma' rati għolja ta' tqala fl-adolescenti, partikolarment fost il-bniet. Punt 7. Diffikultajiet ta' relazzjonijiet. In-nuqqas ta' modell pożittiv ta' missier jista' jwassal għal sfidi fil-formazzjoni u żamma ta' relazzjonijiet romantiċi b'saħħithom aktar tard fil-ħajja. X'għandna, jiġifieri fejn inti m'għandekx ir-rwol ta' missier tajjeb fil-ħajja ta' daw it-tfal, ħajkollhom problemi li jkollhom relazzjonijiet tajbin. Issa nirringrazzja Alla għaw minn sab l-identità tiegħu fi Kristu u sab postu fil-ġisem ta' Kristu u jgħid jiena m'iniex orfni, jiena għandi jien iben. Iben għax sirna fil-missier u dejjem insir nafu u naf minnu missier spirituali. Punt 8. Żvilupp soċjali u morali. Il-missieriet spiss jikkontribwixxu għat-talim ta' normi soċjali u l-valuri morali. L-assenza ta' missieriet tista' tfixkel dan l-iżvilupp. Punt 9. Żieda fir-riskju ta' persuni bla dar. Iż-żgħażagħ mingħajr l-involviment tal-missier huma f'riskju akbar li jsiru bla dar. Kemm hawn tfal illum il-ġurnata li ma jistgħux ikkampaw u jibbażaw fuq ommhom missiera. Jew ommhom jew missierhom. Dawn mhux qed nivintom jien ta'. Dawn huma kollha riżultat dirett minn mankanza ta' missier. Jiġifieri meta intom tisimgħu il-xi ħadd bla moħħ li minn għalihom jafu l-bibja jgħidulek x'bagħad fil-fader. Tista' tgħidli ma' bibja taqrent. Qed ngħidlek dik l-iktar ħaġa li attakka fil-Knisja id-demonju. X'attakkallu Ġesu? Iben, providenza, proviżjoni tal-missier, ħajprovdilek missierek, ħajproteġik missierek, vera inti ibnu. It's always about the father. 10. Spejjeż soċjetà li juża l-effetti mamma mia. L-effetti xandaj sotta rababa xindriossa. Ok, għara ġejja. L-effetti kumulattivi tal-assenza tal-missier jikkontribwixxu għall-infiq pubbliku għola, ġifri anke għall-gvern, ibati di, fuq servizzi soċjali, ġustizzju kriminali u programmi ta' benesseri. Ġifiri, jgħidlek anke peress li il-missieriet mhux qed jiffunzjonaw kif suppost, anke l-gvern għandu infiq ikbar biex jgħin il dawk il-luliet li telgħu f'dar mingħajr il-wall sew san ta' missier. Mhux perfett, san. Jekk inti qiegħed din il-familja u Alla bagħtek din il-familja, ħanejlkom ħaġa, jiena m'iniex missier perfett. Però inħobb il-uliedi. U ħanejdilkom wuċi minn qudiem. Ippruvaw tħallu x-xitan ikkissilkom dik ir-relazzjoni. Mhux għalija, qed ngħidilkom għalikom ulied. Għax jiena bħal kull minnu missier vera, mhux perfett, imma kull minnu missier san, il-uliedu qatt ma jirreġetthom. Ma ħafna drabi huma l-ulied jirreġettaw il-missierijiet. Ismawni, fil-waqt li l-impatt tal-missier nieqes jew abbużiv jista' jwaffettwa profondament kemm il-bniet kif ukoll is-subien, l-effetti spiċċi manifestaw ruħhom mod differenti minħabba fatturi soċjali, emozjonali u ta' żvilupp. Hawn huma xi differenzi ewlenin, isimgħuha, kif jaffettwaw il-girls. Kemm nintaqa' ma' girls? Girls, jiġifieri, bniet li huma parti minn dil-familja li jgħalmuni jgħidu li passer, jiena kelli hekk ma' missieri abbandonani, jew kellha ġejt il-fellowship u anke ċertu leaders spiċċaw abbużaw bija. Mhux forsi sesswalment, imma forsi emozjonalment. U dan il-missier irid jimla l-vojt. Oh, I love it. I love it. I don't regret it. I'm not ashamed of it. I love it. Meta Maldonado, meta bosta nies li profetizzaw dak fuq, imma meta nas għalija konferenza ta' 5,000 ruħ u apostel Maldonado sejjaħ li qudiem 5,000 ruħ. Il-pastor minn Malta jgħawak. ħarġni hawnhekk waħdi kont, ma kellux linja ta' nies, waħdi kont. Għalli inti apostlu,
Għalli ma l-ġisem ta' Kristu int missier spirituali u ħafna Alla ħajbat in-nies għandek biex isiru ulied. Anzi mhux hekk biss ngħidlek għalli, ngħidlek x'għall-iktar. Għalli apparti li ħatibda bosta knejjes u dik il-profezija diġà saħħet u bnejna vera u għet inkomplu nibdu ktar knejjes, għal glorja tal-Alla f'isem Ġesu Kristu. U l-kelma tal-Alla ħadet twettaq f'isem Ġesu Kristu, l-ebda kelma oħra. U għot attent biex ma tisħitx il-missierek, għax kollu jiġi fuqek. Sewa, apparti minnek għalli mux tal-li int missier spirituali, għalli ħanibat lek leaders biex inti tmexxihom bħala missier spirituali, għax hawn bosta leaders li ma qatt ma kellhom missier. U hekk vera ġara. Li ma tħammur l-Italja, anka f'Malta ġrata di. Xut minnhom tafuhom intom stess, li kienu ilhom fil-Ministeru fi Knejjes u ġew sabu missier spirituali. Għalhekk itseppiti n-nota kif ixi dan dejjem il-missier jattakka, ir-rwol tal-missier mal-limen, mamma mija. Jekk ix-xitan jirnexxielu taf x'nista' ngħidlek, għaddit tiegħu. Isimgħuha in-nisa l-bniet kif jaffettwhom meta ma jkunx hemm missier spirituali jew ma jkun hemmx missier, ir-rwol ta' missier sana. Issa daw l-affarijiet issa tagħmilhom parallel, naturali u spirituali, għax ħafna drabi jkunu parallel. Il-girls kif jiġu affettwati isimgħuha. Kwistjonijiet ta' fiduċja fir-relazzjonijiet. Ġifieri il-bniet kollhom problemi iktar ma jafdawx. Bniet b'missieriet neqsin jew abbużivi jistgħu jisibuha diffiċli biex isibu fiduċja ta' rabta f'relazzjoni romantiċi. Xi kultant jibżgħu mill-abbandun jew l-abbuż. Il-girls kif taffettwhom meta ma jkunx hemm a healthy father's role. 2. L-istima personali ta' dik it-tifla u identità jistgħu jesperjenzaw stima personali aktar baxxa jew diffikultajiet biex jiżviluppaw immaġni pożittiva tagħhom infushom, jiġifieri l-istima personali tkun baxxa, ma jkollhom stima ħalti fuqhom infushom. Partikolarment rigward il-femminilità u l-valuri personali. Għalhekk ismawni, bimħabba ħanejda imma din hija statistika. Mhux qed nivvinta Gordon ġemman xejn. Għalhekk bosta nisa jmorru ma' nisa oħra. U l-istess anka ħafna boys jispiċċaw fiċċu boy għax ma kellhomx wol ta' missier. Għalhekk imbagħad meta ssib il-Kristu tibda l-identità tiegħek tibda tiġi rrestawrata. Tibda tgħid jiena mhux vera Alla ħalaqni hekk. Jiena ġrali hekk għax kelli ħafna feriti f'qalbi. U bdejt infittex il-maħabba. U issa sibta fil-missier tas-sema. Halleluja. Punt 3 ħanitolbu. Praise and worship tinkom. Punt 3 nisa, riskju għola ta' tqalat bikrija, ġifieri iktar ħad tkun possibbli li daw il-girls ħajspiċċaw pregnant. Mhux pregnant fi żwieġ għax dik tajba, barra miż-żwieġ. U mhux ħadd ma qed jikkondannakom għax ħafna minn dawn l-affarijiet ma konniex nafuhom. Imma llum li tafhom il-mulejtik il-grazzja biex tfiq fejn hemm il-weġġat f'qalbek. Studji indikaw li l-bniet mingħajr figuri paternali pożittivi għandhom probabilità ogħla ta' tqala f'adolescenza. 4. Vulnerabilità emozjonali. Il-bniet jistgħu jinternalizzaw it-trauma li twassal mal-anzjetà, depressjoni jew disturb fl-ikel. Kemm intqajt ma' nisa li għandhom disturb fl-ikel, jew bulimja, jew anoreksja. Ħafna minnhom taf x'inhuma irrelatati ma' relazzjoni li ma marritx tajb ma mxietx tajb tal-missi. 5. Tfittxija ta' validazzjoni maskili. Xi bniet jistgħu jfittxu approvazzjoni jew validazzjoni minn figuri maskili b'mod mhux tajba għas-saħħa li jista' jwassal għal mibeda riskjuża u mġiba riskjuża. Il-boys u ħana l-abdin, ħana nitolbu. Kif jaffettwa meta ma jkunx hemm missier? Ismawni boys. Big boys and young boys. Tiddejqux tkunu affezzjonali. ħafna jaħsbu li l-affezzjoni il-girls biss. Effettivi. Jiena li tfal tiegħi nannaqhom, inbushom
naqbes fuqhom. Jaqbżu illum il-ġurnata jekk jaqbżu fuq iktar iweġġaw lili minn lajn lilu. Sewa. I say this without shame. The best thing that's ever happened to me in my life is becoming a father. And I love being a spiritual father. I love it. Sometimes it's painful, I can tell you that. But the devil hates it. Irġiel, missirijiet. Ruhom affezzjoni lil ulidkom. Sew jekk hix tifla u tifel. Mhux qed ngħidlek kunu perverżi u out of order, imma billi tannaqhom. Turihom affezzjoni ta' papà ma' wliedhom. Aggressjoni, irġiel, jisiru iktar aggressivi u jisiru jkollhom imġiba aktar esternalizzata bħala aggressjoni, delinkwenza jew sfida. Jisiru iktar rebellużi l-boys għas-soċjetà. Riskju ta' modell ripetuti. Mingħajr gwida pożittiva, is-subien jispiċċaw ikunu aktar probabbli jirreplikaw l-imġiba abbużiva fir-relazzjoni tagħhom stess. Għalhekk meta nara l xi ħadd jaġixxi b'mod, waħda mill-affarijiet li naħseb l-ewwel taf x'inhi? Biex probabbli dira l-missieru jarawek. Jo, ra l-missier. Jo nkella ma ra xejn. Ra television YouTube. Minn flok rabbiħ missieru rabbiħ YouTube. 4. Sfidi akademiċi u soċjali. Is-subien jispiċċaw jitħabtu bil-preżentazzjoni akademika u l-integrazzjoni soċjali b'mod aktar notevoli. Ħanejdilkom aħwa. Kemm rajt żgħażagħ ja ħasra? Mamma mia. Għalhekk ismgħuni, għani Knisja ta' River of Love, Knisja ta' Kristu, sew lokali u madwar Malta. Meta taraw tfajla, ġuvni, up, down, ftakru, taf xed taraw? 99% ma kien hemm xi rwol ta' missier u stabilità ma jafux xi tfisser. Għax il-missier jagħti stabilità. Mingħajr missier wol ta' missier l-istabilità titlaq. Sakemm ma jdurux lejn Kristu u jibdew qalbhom tibda tfiq bl-imħabba tal-missier. 5. Soppressjoni emozjonali. L-aspettattivi soċjetali spiss jiskoraġixxu lis-subien milli jesprimu vulnerabilità. Dak li qedtilkom qabel. Li tista' taggrava f'diffikultajiet emozjonali. Il-mulej iżomm idejh fuqkom kollha kemm intkom. U b'mod speċjali fuq dawk li għadkom żgħażagħ u tfal li għaddejtu minn ħafna weġġat ta' missier. U wix probabbli inti affixta bħal ma affiċa missierek. Immissa, u nux li taqgħod waħħal f'missierek, għandek il-missier tas-sema li huwa perfett. Għandek dan il-missier spiritwali huwa ħafna inqas milli huwa perfett. Imma bil-grazzja tal-Alla nipprova. U ma għandekx għalfejn tħares lur iktar. Ibda ħares il-quddiem u ħares il-fuq. Isimgħuni għawam. Boys, mux verament ix attirat għal-boj ieħor. Girl, m'intix attirat għal-girl oħra. Li għandek huwa kriżi ta' identità għax ma kellekx ir-rwol ta' missier jiffunzjona tajba f'ħajtek. Skopri l-imħabba ta' Ġesu. Kun naf kemm iħobbok il-missier. Il-missier jħobbok aktar. Ħafna aktar. Tinnota li Alla l-missier permezz tal-Ispiritu Santu meta jkellmek qatt ma jgħidlek xi ħaġa negattiva fuqek. Ħanilkom xi ħaġa oħra. Tinnota
Meta Alla l-missier ikellmek qatt ma jgħidlek xi ħaġa negattiva fuq ħuk jew fuq il-pastor. Because he's a life giver and he's a love giver. Baxxu rasna. Kollha kemm aħna għandna bżonn l-fejqan. Fl-esperjenza tiegħi meta jkun hemm feriti fir-ruħ fil-qalb, ħafna drabi relatati mal-missier, ma' nuqqas ta' preżenza attiva fil-ħajja tiegħek. Illum nixtieq nistiednek biex issir ta' fil-lalla l-missier. Juħobbok. Meta tidħol fis-satna tal-Alla ma tibqax orfni. Issir iben, issir bint. U li hemm lest għalik mhux ħanejdlek li kollox ħajkun faċli. ħajkun aħjar mid-dinja żgur. Imma anke jekk tgħaddi minn żmien diffiċli, il-missier ma jabbandonak qatt. U għalhekk nistiednek intom kollha li intom preżenti. Xut minnkom qabli, mhux l-ewwel darba li smajta sfortunatament, fejn tiġi xi tfajla tiġi tgħidlina kont abbużata minn missieri, pastor. Fiżikament, jew verbalment, jew xi kultant anke l-aktar ħaġa kera sesswalment. Dak l-uġieħ li qed iġġor għax missieri kien jikkontrollani, pastor. Kien jifgani ma nistax ngħix. Qabli hu ma jafx. Qabli hu minn għalih qed jagħmilha b'imħabba. Imma jista' jkun għax dakra, mhux dakra. Mhux dakra. Jista' l-bniedem jagħtik minn dak li m'għandux. Kemm hu kattiv l-għadu? Mhux tab xejn jaqla gwerra. Imma l-qalb tal-missier tirbaħ. Imħabba tal-missier tirbaħ. L-ewwel ħaġa nixtieq ngħidlek, għamilt x'għamilt f'ħajtek? Għaddejt minn xi għaddejt? Alla l-missier mhuwiex kontra tiegħek. Iħobbok, jixtieqlek ġid u jrid jagħlqek miegħu. Meta l-Ispiritu Santu jiġi fik permezz ta' Kristu, jibda jirrevelalek il-qalb tal-missier. Dak kollu li jsir barra l-qalb tal-missier joqtol, ikkisser. Dak kollu li jsir permezz tal-imħabba tal-missier jirristawra, jfejja, jagħti l-ħajja. Jekk inti l-lejla tgħidli pastor illum għall-ewwel darba, nixtieq nagħti ħajti lil Ġesu, nixtieq nibda relazzjoni ġenwina biex insir naf il-qalb tal-missier. Għaw xi ħadd illejla jgħidli pastor għall-ewwel darba llum, nitolbok jitlob miegħi biex nagħti ħajti lil Ġesu, ħansalva, ħansir iben, ħansir naf l-imħabba tal-missier. Għaw xi ħadd tol idej. Grazzi Ġesu. Għaw xi ħadd jgħid grazzi mulejta dawk l-idej. Illejla, x'wed minnkom tgħidli pastor kelli bżonn nisimgħu dal-messaġġ. Jiena kelli bżonn nisimgħu.
دوك انتم تشتاق لأول ضربة تيت الجسو يجي في حياتك يسالفاك باش يملي لك قلبك بالمحبة المسيح. ما حد في دين الدنيا اللي هيحبك اكتر منه حد. ياك مسيرك اباندوناك رجعتك، ياك مسيرك ادو حي وقت ما يعطيك حين قت ما يسيب حين عليك ودايم يراك زايد ويراك زايدة. ياك مسيرك كنداك اللي دايم يكريتيكاك ويوقعلك المورال ويكسلك لدنتك. اللوم خرس لي المسير السما لي خرس ليك بعينين تا محبة وكومباسيوني وبكلمة واحدة يبنيك يترانسفورمك. الليلة تبقاش ورفني تبقاش سكياف. الشيطان ما يريدكش ترسق لي المسيح. بليز كون سالفات كون سالفاتا. خلي المولى يملي لك قلبك بالمحبة المسير بالمثل الاسبريتو سانتو. من ورايا من قلبك يدان الكليم. لو كنت فوق فيسبوك تلفزيوني يوتيوب ايدي الطلبة ورايا من قلبك السستس. بوجي ايدك فوق قلبك ويدار الكليم يدلو مسي قديس. عرفنا لمحبتك. نشتي نصير نافك مولاي. إنا ضعيفة من غيرك من شيء. أبا مسيح grazie اللي انت بعت لابنك جسو بيجي يموت عليا فوق الصليب يجار فوق الذنوبات كلها تيعي يغفر لي ذنوباتي يغسلني بالدم قديش تيها. نمن أبا مسير اللي انت بعت لابنك عزيز عليا ورا اللي ميت فوق الصليب جي مدفون ورجع شوشته مع 3 يوم. قول له هو حي فوق اللمين تياك مسيح. بطلبك امليني بالاسبريتو سانتو استاستس بيش permesta dan l'espirito قديس تياك ينا نستنسيخ لك أبا دادي بابا. مولاي تياي ولا تياي بلوم القدام ينا سالفاتا مغفورة من ذنوباتي وريت نصير نعرفك أكتر. لا تخلينيش نتلقك مولاي. لا تخليني نبندناك ونتلقك. جسو grazie لنتي قريتني المسيح. grazie لك حبيتني قد إيفا الرضا المسيح بيجي السالفة ليلي. سبيرتو سانتو افتح لي عيني رتب لي قلبي نخي الوجات من جو قلبي الفريت اللي في قلبي فين منكنسة لمحبة المسير تياتا دلارت ملي لقلبي المحبة تياك مسير. فين مسير تدلارت وجاني اغفر لي مولاي واغفر للمسير وكل وانكاين نغفر للمسير تدلارت ناتورالي بوجاني اباندوناني أصاب لي قلبي اللوم نجي عندك أبا مسيح فيا لي قلبي باش نكمبري نكبر بخلا
ابن بنت في الدار تياك مسيح. Gesù, permessa dell'Spirito Santo, permessa del prezius tijak, اغسلني من كل حزن، من كل ذنوب، اغسلني من ده كله اللي مش جاي منك، فيقلل الفريتي تاع قلبي مولاي قديس. اليوم نبدا حياه جديده لي لك كل جلوريا وتفهيم. قال كل اللي انتم اللوم المساج مسكش مسيرك اباندوناك تلقاك رجعتك صار من جناته ما عادوا ما يسيب شخين عليك اشيارك زايده يو زي نمبر 1 المسيرة السماء دايم يستنيك دايم. عاد معي لك لسه جيت لسه ما عنديش حين. عاد التاني حاجة عليكم اللي تعرفوا تلفزيوني فوق يوتيوب شمكن هلا تاعك مسير سبيريتوالي يا كنت يلا سايح لك باش كنت بارت من دي الفاميليا. هونك ماوش ممبري هونك كاوسو بين وبنيت وليد بالجراتسيا تالا بس ين مسير سبيريتوالي عليك. وعالكم ما نستاش نكون اكتر من بوست واحد مع بيرسونا واحدة مش منيش من بريزنتي مع هايتي نافل مش كل حد يفهمها. It's life. Paulo Yates, Haiti has been poured out like a drink offering to build up sons and daughters. Scusami, huh? Let's all stand then, Umu. Let's all stand. عندو كل اللي انتم في يوتيوب وفيسبوك المسيرة كلنا نوجرالكم Happy Father's Day. عندوك اللي انتم متستاقوا الليلة لايف نهججكم باش تجوا هذا في الأوضة أو هناك في العشرة فهنرجعوا نتكلموا فوق المسير والمحبة المسير. اللي ترجع تجي تسمع you're welcome ويا نطلبوا مياك حالة فيق. الباتشي معكم. God bless you YouTube.